तो असम सरकार बोल रहा है तो नोटिस में जितना आदमी है वो लोग बिना परमिशन से असम तक आ सकता है। तो हम लोग न्यूज़ में भी देखा तो असम से ये नागालैंड से आदमी जा रहा है, मेघालय से 900 आदमी जा रहा है, अरुणाचल से 1000 आदमी जा रहा है। तो हम लोग भी सोचा हम लोग भी जाएगा। अभी इतना दिन हम लोग लॉकडाउन माना तो हम लोग भी बहुत तकलीफ है, तो इसलिए हम लोग तो अभी पैदल से जाना पड़ा, मजबूरी है हम लोग। यहाँ में शिलोंग में कहाँ काम करता है? हम लोग ये बोरापानी इंडस्ट्री एरिया। बोरापानी इंडस्ट्री एरिया कौन सा इंडस्ट्री? ये बोरापानी इंडस्ट्री एरिया। अच्छा, तो वहाँ हम लोग का मजबूरी है सर, हम लोग का फैमिली है, हम लोग घर जाना है, तो इसलिए हम लोग जा रहा हूँ अभी। तो कुछ प्रशासन से जो सरकार से हम लोग को मदद करेगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। Kumba Shispa Andrew Pautam kinong bela kibat nabar jela kibatrei haka RNB Silicon Company Umyam Haribo District mentakasi kila persyang ban mi no nagne ke jela Meghalaya baniaj daga kejat ban lepai sela ke jela lengba usurok ba Umyam bat nakaliang jong UMDC ke Mahoti constituency ba Charles Marngar katba udang yai lenti naute usurok ba ha Umyam ulayu I yakine ki shikenhun ki bar jela bat ula tokit yaki bat hadin kata marmar ula pentip syaki bor peniat district bat laiti no iki syaki bor pulit jongko Umyam police station ban le ya kebadan kam kat Bangadangwan na constituency apo yang ne lat mroy dapat kendit yang aban I gini ki breu na Assam te bai kali ki ong ba ki mun balai Assam ki ada kejat ki don ki kenteru ki lai kali ki ong ba ngilai seduk sa Jeroban te kapan kendit yang aban I kum kene gepor modem lockdown bagi yo ban yai kum ni tinggal ngalapan yang kali balai kerembat ki paradin balai kerembat ki ong ban lai Assam te marmar hi ngala pentip se IDC I so komen ban ai geburom IDC ru la simkhya ban nakaliang gezong I la tha ban yalam biang ye kini ki breu hang ne po police station hang ne Umyam te menta ki don hang ne po police station hang ne Umyam ikidon kumba Shispa Andrew Pautam kat kum kerikon ikidon ki balali phai se ki sa ki jongki ikini baro ki badan hang ni ki part register hilade te nakaliang gejonga abang I kumni adon ke Sukhya nomor ba kadi ke por lockdown ke Sha ngil adon de bandon ke jingi penbaik ki patikana nakaliang jong ke Meghalaya ba Assam nang ban yo ban foi ki breu ke jongi na Meghalaya ki breu jongi na Assam sa Meghalaya ba na Meghalaya sa Assam de ke jong laap ke jong kini ki breu hang ni ka ke penlong ye ki pai ba jongi ban shifting ba ki UI ba ki ya kumni te ke wai pada ke ba moh kum ki para breu hi ngadon ke musim sosun ai rumun step ki lai shong hang ni ki lai tkan na kaliang ke jonga la spentit do ruti hang ni bakin yo ban ya bam malumala nang bakin nam yap kan te ke ai ke bang ngadon ban ong hang ni kelong ba nilai kerpat nilai keren nak nei kini ki breu ru bakin sembahaban register nama ki par register mentang ki ladon hang ni precision na kaliang jong officer in charge unsa page ke ai ke badon kam da ke bayi kontak bod USP jongi kom juro ye ke district administration